Titus Michobora na abitha wa kiama gia kuraithĩria na kurutha njĩra cia matura takio kera kiarĩria ndikiba ndeto nyuma ya kuraithĩria wĩti na mbere bo kuthondeka barabara ntere cia rũiri rwa rera na ugĩte imwe cia barabara icirĩkĩte na iritarĩkĩte citigarĩte antu anini muno. Nimekuja kuangalia barabara ambazo tulikuwa tuna maintain for financial year 22-23. Hii area Roire tulikuwa na barabara tatu. Kuna hii barabara ya Mbaria, kuna barabara ingine yenye ya factory kwa mteja, na then tulikuwa na barabara ingine inatoka from Tamak ikienda kwa Gasebe. So ndizo tulikuwa na barabara hizo bill, na up to now we are almost 80% complete. Ingine kama ya Gasebe tumemalizia. No kagitania Titus athukite kanya kwerithia mukari barabara ira ciri rungu rwa kera chuma akiri thirikari nene ndetikiri thirikari ya county. Kwa sababu watu wengi tumekuja kugundua kwa juu barabara za kera na za county. Barabara za kera ni barabara zenye ziko only we deal with class C roads. Na kera we deal with tunafanya kazi closely na ofisi ya mheshimiwa. Means the Kenya Rural Road Authority. These are roads za national government. County nazo ni barabara zenye zina oversight by the MCA. Hii ingine inakuwa oversight by MP. No Emmanuel Bundi ori mutetherio mujumbe wa Buuri wa ndini ya rũiri rwa rera na umitabitha babanyuma gutigira wira kuruta bwega. Rankinya ugite barabara ino ciyite kumania na ngwataniro ya kera na mujumbe wa Buuri Mugambire Ndikiri. Turiaja na ofisa wa kera Jogi Jekene ya Titus tujite kuthithia oversight barabara ekuma kwa Shebe mwaka kwa Mugo na barabara inge kuma aja barabara ene etutwa kuma tutwa kuita kumira Mbaria nengi ekuma njotene kwa mteja kuita kumira kwa bakaburuke factory enchoriburo factory barabara ici cithithitwe na yeji mwere ya 80% yakuthireje etutwa kwa kumira Mbaria inge Mugo nira thirire ire kwa Gashebe na nyerenge njotene ja ithiri na ndankwenda kwenda kuwikira antu betu kiria barabara yonthe yanda weigwa barabara national government yanda kera kana kena barabara icio thatido cianda member of parliament jawe mheshimiwa Mugambire Ndikiri amwe na Bubu Emmanuel Bundi na thukite kanya gaka kumeneria nene MC wa nterino cia rũire kithinji ntuo ikira kugarithia kiembukagiria na kwibakira rieto na barabara cia thirikari nene na weno thirikari ya county. Barabara ari bakwambiria kuthirungana aja ja MCA wa rũiri rorera akiuga no rombete cicui barabara iji aromba cicui engineer gwitwa cicui Rang'ati kwina bangi akugira aromba cicui DCI ntikumenya anga barabara mara nakuga DCI aromba DCI mara uga kuromba engineer Rang'ati angonda kwira antu tikintu kia national government kijaira na MCA wetu MCA na ngavana ngugicia icia county government ngugi yonthe ya county government utiro jauni ndio ofisi MP utiro karombona ndi barabara ene county kana utiro karombona kimantu ya bagwaka jaira cibia nasari bibaka nandi nkurombe cimari nene KMCA orwirorera mheshimiwa Kithinji amenye mianke ngugi na amenye orongo utino bwita urongo bogutinda gukora antu kintu githithie tu national imujumbe ugatinda ugaigi yaku utiranto batemenya uma Kithinji tafadhali ndakuromba na cimari nene itango giciaku ijoire antu uboni ngugicha county government no tiro kona ngi gukoswa ki ngugicha county government lakini untu nande nago no utengo gikuja kona cha county ongugicho thoriwa cha MP abati kuthii orombete kuma wa ndini ya rũiri rwa rera gicigo mbunge kia Buuri ngiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi.